Dah yang betul. Yang dah betul maksudnya dengan aku. Anda tajang diriku faham Jabariyah dengan faham Qadariyah dah yang betul. Sama dengan supaya jawaban yang pun dilihat memberi niku. Memberi Qadariyah. Alanya memberi Jabariyah. Alanya baru betul niku. Menyoji hendak terima orang hanjit dah hukum niku. Karena bergerak dalam kaedah usul fiqh al-hukmu far'un an tasawuri. Dabuh hukum adalah terdepu pokok niku. Tira mameh niku. Pi myo tira hendak tuturi rarapnya niku. Jadi memberi tira niku kan. Baru tira mameh puak ya pengelum. Karena kata tuturi tira niku. Ya. Qadariyah biji sabah pemahaman yang dipahami semua kejadian di dalam perkara alam yang bandum-bandum kekuatan pejut bak urang. Drobut urang pejut, iaitu keut urang pejut dalam pandangan ulai pi, dalam pandangan akai pi sah tak keun ji pejut. Nampo niku. Nampo. So pegod matauraw. Pernah bet tak matauraw kan buat manusia. Sawakoh bak kaya. Urang. Jadi keut urang. Secara akai pi urang. Menilai aku. Lepu hukum je. Keyakinan, kenyataan, aklun. Dan yakin adalah nyan mirah. Alian dalam pandangan pidih mirah. Ante damai dengan akai pi payah terkun mirah. Di Qadariyah ban hepat bak drobut, bak pandangan dan bak akai but urang. Jabariyah bal hepat buat Tuhan. Drobut Allah pejut, dan yakin juga Allah pejut, dalam deh juga buat Allah, dalam deh juga Allah yang buat. Nak ho nak. Nak ho. So pejut semayang bak tirau urang. So pejut ko nyai ku urang semayang. Tuhan nyotai dikeut drobut pakri juga Tuhan pejut ante dalam akal ante tahu nyen tho semayang Allah je ni balepu buat Tuhan drobut buat Tuhan kenyataan buat Tuhan bak akai buat Tuhan sudah Ahlus Sunnah nyo ban dua pu salah yang kedanya tohnya betul Jabariyah dengan Qadariyah ban dua salah tohnya betul Ahlus Sunnah niku drobut Tuhan buat. Dan yakin Tuhan buat. Pandangan akai sah tak keun urang buat. Kan pandangan akai urang buat. Pandangan akai bila tak keun urang buat sah menurut akai. Yang drobut kan aku. Nak apa. So pejut ko nyai ke urang cuma-cuma. Tuhan. Kemudian kejadian juga yang pejut sampai jadi cuma-cuma Tuhan. Secara akai barang yang kagadahnya tidak keun bak jaro supo menempok. Bak jaro Tuhan jaro urang. Mun tak keun Tuhan cok. Akai pedih. Secara akai payah tak keun urang cok. Pakan urang cok karena bak jaro haji mendengar barang. Secara akai payah tak keun kah po pakan tikin bak jaro kah londemeng. Ini terperiksa kira-kira selip jaro bak oleh tikin selip jaro draw ke. Hana selip jaro Tuhan ni nan ko. Itulah Ahlus Sunnah ni ko. BO kerih niku. BO tak beda niku. Kan yang pejit buat Allah, dumpu kira-kira tak yakin buat Allah yang pejit sebab manusia. Kan niku. Yang pejit sebab itu Tuhan je niku. Cuma pakan je keun buat manusia. Karena adalah secara akai sah tak keun nyan buat manusia. Karena buat yang kan pejit dari Tuhan itu buat ronyan, tapi buat yang kan pejit dari Tuhan kadeh buat. Buat yang kan pejut deh bak jarawa urang maka sah tak keun buat dalam kitab wa hadza yusamma asbaban nyan ke keun sebab arti bak manusia deh sebab kan bak manusia pegat sebab dia faham lalu Sunnah bak manusia pegat sebab kan bak manusia deh sebab kan ke kan ritahnya betul yang betul ni ko